Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Lai nak kalian masam ongkah kan ni kahap akan blok. Pi dia kata kejing wasam ongkah blok wan, ngingi ongkah dia hapo mekalah. Dia yang tak mau pi bami kini kiki. Usawan itu ke forest wan hadu umukro kamu. Usembut Menteri Rangba Kajela ubak Preston Tensong ulai thu baka Sarkar Assam kalakam baka Snong Mukro kadai ke Berangha hapok ke Blok 1 kabadai ke Jaka ke Baya Kajiaput hapdeng Kajela Assam mat Kajela Meghalaya Henry ke Sarkar Meghalaya kala kentaj yakani ke Jingkam jong ke Sarkar Assam dak ke Baong baka Snong Mukro kam hap Satya hapok ke Jaka Baya Kajiaput bat nalor kata ke Deiru ke Snong ke bahap hapok uput Assam jong ke West Jentia Hills District Kajela Meghalaya. Ha kajing ekran bat kilat pathai khubor usimbut Menteri Rangba ulaong baka Sarkar kan sapersang kat bala ban penbet step ya kajing Kajiaput kabala sa pongding hapeng Kajela Assam mat ka Meghalaya khanang banlat na kinu kijing ja kibas ngosi hadin habut. Kedar bahkan ni kesdong kahap Assam lani kan ni kesdong kahap hapok Meghalaya. Dengiru isrukia bahai ni denang ta kabahar ki ong bapidemen ong ya ka government of Assam ban nang ni syakmat kat bompat la ban poi syakata kajing ya sign ya ka agreement apa dengan Assam dan Meghalaya bahkan mendai syuk banduan bukan ke jajinjia la kalau ke barit la kalau ke bahe la kalau ke bakumnung Assam polis bat Meghalaya polis kidai man ya don rengkat hakaba kini trelang ban lai ke jinjia ke diskusi ban lai ke mesau ban lai ke yap bat ru ban thut ki bapli ki ba ki lului ki ba ya ki ba yen ki ba liat ong no sepo Assam dan ni na Assam ki ba wan sepo Meghalaya kenang ba kan jek bek ki bro kan tam ka to area ka di Jakarta basa ka basa din sibun ki bri ba bun hi ki ba duk ki jinjar ki ba im jak po da ba blasmi de kata ka de ka ba mi kren meneva ka tuka komiti ka bani ong ka blok 1 demand komiti ka ban return fano siapa ka Jela Meghalaya jogi. Lai nak kalian Assam ongkah kan ni kahap akan blok. Pi dia kata kejing Assam ongkah blok 1 ngingi ongkah dia hapo Meghalaya. Dia yang tak mau pi bami kini kiki. Usawan itu ke forest wan hadu umukro kamu baki kisim ba kamu kuro baki. Dan lagi ngingi ong baik bak hadu mentahi kan ni ka mukro area berkoi kahap hapok Meghalaya but kalau under the present position of the state government Meghalaya kata kada ka clear kastan juni kerana kalian joki ki kren ni la ka jom ki ong baka hapok Assam daya kata gimla bano ka claim counter claim ka don be den lay ka ka ba ngingi hapan le kalong ban nang ni sikmat ka ka bingin le kalong kumbaya ang nut ki pa ba bangin speed up ya kan ni ka jingnya penbe ipu Assam bat ka baaru kumopi bengin dia penbaik kita hakabide bat ke jimbo ya kan ka outpost hapo ladam dei habaratu kadiban long hak po deng nilai ru ya katuka komiti jom to ongka blok 1 komiti hakaba parok itu kerang masnong ki depan yang CM yang ikumka government ni kabaki ki pentau ya ki sosi bat ki ong hirup ba kan ki jinjia ko kan jinjia ka ngai syuk tang sisin ka bun sin ka ba chupendik pentut na kalian juga Assam den ala daw ka ba ki om ada long ka bala pendeploy no kat bala ia kene ka ba isu balik kili om ta ka ba kolong ba ka daw ba ai kam ka jingjia hadu meninu lani ki ba bro sikata ka ba jia kolong be ya isu jo ka ba namar ba kata ka blok 1 ki ba bun kita nisnong kita pi hap sisa po ta jing control ka administrative control jongka government of Assam. Denang terkadau ki bu kejekerban kalian jongi ke Sarkar bakin sobaran temploy kan bala. Haka bakila airu ya gitu ka list joki villages kumbalai penuru tuli ki bahang lapor jong mereka blok. Denang kalian jongi ru ngairen yong toh ini persangkan bala namarkan ingin mla apan ong tam kwa ngani namarkan don lang haka happy trelang ka government of Assam. Bawa kadon ke komitmen kadon ke jingyakut jingmut hi ap deng ang ki chief minister ndu Assam dan Meghalaya bangi kwa dan
pentrol bahwa ia kini isu nomor bala dan ngilala si siapa pendek yo put usam kan tu pi kan dan syuk kan ke kunum